Šta nam je Fisher novo pripremio? Novi pištolj za ukucavanje čavala FXC85, pogon baterijski, bez plina, što značajno ubrzava ukucavanje čavala. Sa jednim punjenjem može se ukucati 500 čavala za 1 sat. Može se napuniti sa 26 čavala. Prvo što se treba uraditi, treba ga otkočiti. Na ovome ima prekidač za ukucavanje koji pritisnemo, držimo dokle svijetli. Baterija je potpuno napunjena i spremna za upotrebu. Koristi čavle od 15 mm do 40. Ovdje ne smijemo naravno ukucavati. Šta im ne bi tu zakucali ovaj tepih da im se ne miče? I baterija je M-Share, sustav koji Bosch dijeli sa Fisherom, tako da ako kupite ovo i dobijete 2 baterije, eto vam nove 2 baterije za vaš standardni Boschov arsenal.